Turang rasenina si ikalengi Tuhan ta Yesus Kristus selaku serayan Tuhan dikatakan kami menjuah-juah man bandu ras selamat wari minggu man kam kekelengan kami si sekali enda dengar ikut muat bagin bas kebaktin minggu enda man bandu pe ikatakan kami menjuah-juah keikut sertandu ibas kebaktin enda pe nambahi keriahan ukur man Tuhan bagai pe man krina kita kalak site man Tuhan. Turang rasenina minggu enda igelari minggu Advent si pemena. Ija kita ertima nandangi kerehen Yesus kudoni enda. Bagi kala Israel si ertima nandangi kerehen kala si ipadankan di bata si mulahi ia ibas kini serana nari. Bagai mope kita ibas minggu enda ertima nandangi kerehen penampat si rehna ibas di bata nari si ngasup mulahi kita ibas perbebenta sekala-sekala. Orat geluh si payo ibas mengketi minggu Advent ema geluh alus saber dengan megenggeng Tuhan pedas mereh. Mari ras kita rende muji Tuhan ibas kitab Dendenta nomor 254 ayat si pertama ras si peduakan. Ibas gelar di bata Bapa, ibas gelar anakna Yesus Kristus, ras ibas gelar kesah si badia. Di bata rendahi, janah di lokam, kerinana, gelah ikut dat bagin ibas kemuliaan ras kini ulinna. Amin. Berita karena perbahanan rasura-sura di bata. Tetap minkam erbenting kibul, dengan ersinal salpe lampundu. Erpalaskan kata di bata enda, si puji ia ras kita rende ibas kitab Dendenta nomor 310 siwah ayat si pemenang. Ketedehan ate manusia karena kerehen di bata. Turang rasenina
Mari dage raduras kita nuriken ketedehan ateta man dibata. Kekelengan ni Tuhan, mari sisehkan pertotonta sekala-sekala, mindo penampat man Tuhan, ibas paksa tenang. Mari bengket kita kubas paksa tenang si benakan. Mari sisehkan pingko-pingkonta man dibata, aluras kita rende ibas kitab mendendenta, nomor 76 ayat si petelukan. Padan dibata man singarapken Tuhan ibas geluhna. Nina Tuhan, tapi genduari rehma aku, erkiteken kalak musil nggo itindih, dengan kalak sini iaya ayak kelesehen perbansuina. Kuberiken man bana ketenangan, si nggo dekah kal i arab kena. Meriah ukurta ibas kita nggo ngalauken padanna, maka mariras kita rende muji Tuhan, ibas kitab dendenta nomor 204 ayat si pemenang.
Mari ras-ras kita ngoge pustaka si badia, bagin si pemena, si ibuat ibas kitab Lukas bindu 12, ayat 35, seh kubas ayat 40. Tetap minkam erbenting kibul, dengan ersinal salpe lampundu. Bagi sekala budak sinimai tuan namulih ibas kerja erdemu bayunari. Minkam asum reh tuan dengan nuktuk pintun minter italangina. Sangat mebudak si idapeti tuan na erjaga-jaga nimai ia mulih. Kukatakan man bandu erkebenting kibul me tuan isuruhna budak kundul jenari kuskas ia ngelaisa. Sangat mebudak adi ida peti tuanna ia erjaga-jaga. Aminna gia tuanna mulih tengah berngi entah pe tekuak manuk. Ingatlah katangku enda. Adi ia teh tuan rumah katawari penangkore. Tentu erjaga-jaga ia. Dengan lai pelepasna rumah ibongkar. Bagai pekam. Tetaplah min erjaga-jaga. Sabab anak manusia si suruh dibata ibas paksa sila i arabdu iareh. Ketuahan kalak si megiken kata dibata dengan si make kenca ibas kegeluhenna si tep-tep wari Maranatha. Mari ras-ras kita ersada ibas pertoton ertoto kita. Puji-pujin ras pengatakan bujur isehken kami man bandu. Kam dibata bapa kami simada kuasa. Simada krina sina salib ibabo doni enda. Ibas gelar Yesus Kristus Tuhan. Reh kami ngendesken geluh kami man bandu. Gela ibas pemasu-masun kesahandu si badia. Ipengasup kami krina anak-anak du. Guna ngertikan katandu ibas geluh kami. Bagepe ipengasup ka kami. Guna dalan kenca ibas wari-wari kegeluhan singgo iberi kenduman kami. Mindo kami man bandu Tuhan. Gelah tetap iperlengkapindu kemahandu. Salu gegeh kuasa kesandu si badia, tupung kemahandu nuriken kerna katandu. Terpuji kam Tuhan arah katandu, alemindu krina salah lepak kami, sebab reh kami ngendesken geluh kami, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan, simada kegeluhan kami, ibas gelarndu kami ertoto. Amin. Mari ras-ras kita ngoge pustaka si badia, si ibuat ibas kitab Mazmur bindu 24 ayat pitu seh kubas ayat 10. Mazmur 24 ayat pitu seh 10 yogekan kami isina nina bagenda. Angkatlah pintu gerbang sinuria, maka bengket raja mulia. Isekin raja mulia metuhan simbisa. Tuhan si permenang ibas perang. Angkatlah pintu gerbang sinuria, maka bengket raja mulia. Isekin raja mulia Tuhan si permenang, ia me raja simbelin Senina-senina rasturang si ikelengi Tuhan, selamat minggu Advent si pemena man bandu kerina. Kam si ikut muat bagin ibas kebaktin minggunta ibas paksa enda. Lasi harap gokaseh kita kubas perayaan minggu Advent si pemena. Memang adisinen benar-benar pandemi COVID enda tanggal 22 Maret
ibas gerejanta nggo mulai lanai ilakoken kebaktin ngayak genduari. Tapi iidah kami serayan Tuhan kam kerina ngawan perpulungan semangat dupe tuhu-tuhu luar biasa. Aminna peningen lai gejap, tapi si tuhuna tergejap kalnga. Arkiteken pandemi COVID enda, melala kal senina turang ta singgo tedeh kala tetape lanai kita pangjumpa. Bagai pe usaha-usaha, entah pe pendahin si idahiken kita, lanai bagi si gelgel, banci si dahiken. Tapi luar biasa, persadanta i tengah-tengah jabu, redekahna, teguhna, sebab ibas jabu me, si benaken kerina, aktivitas ta, khususna ibas kebaktin keluarga, bagai pe kebaktin minggu. Minggu enda, iajuk kita, repalasken temanta, si irakut arah bahan ogen tandai, tersikaplah bengket Raja Mulia. Adingrana kita karena kata ersikap, berarti kalak si ersikap, lalit waktuna si isia-sia kena. Harus ia tetap terjaga, kalak si ersikap la perkisah. Bongasup ia tetap waspada, mawas diri, la ia melantar. Sebab na ibas ia ersikap go ia tehna kai siman pesikapen kan. Gelah ula tulpak, gelah ia pela bosan, go teratur kerina siman sikapenken tupung ia ngalo-ngalo siman timan. Memang seteh ras-ras, adini mai memang membosankan. Tapi adikala si ersikap, kugapa pelabo akap na bosan bicara ni mai lah dia. Ibas persikap penenda, kita perlu petunjuk ibas di batanari. Gelah namin kita tetap patuh, dingin setia. Gelah ula kita kecewa, amin nape lah bagi ukurta kerehen siman-timan Adina pejabat reh kusada-sada negara umpamana, entah ku sada kuta, entah ku sada daerah umpamana, jam nanggo itentukan. Makana adik kita ngor sikap, bicara lagi bas waktu na iya reh, lanai kita jungut-jungut, sebab nggo nelit persikap penta. Maka persikap penta endama mempeturah keriahan ukurta. Langda kamon maun, adilah bagi kurta waktu ewaci kak kita menjumut. Harus minateta tepat waktu. Tapi kepeken kerehan Tuhan dai ikatakan kugasa kala jua-jua si ersikap ni mai tuan. Bicara tengah berni pe iara, entah bicara subuh pe iara, entah na pelewat ka waktu nara. Lanai kita menjumut sebab kita nggo ersikap guna ni maisa. Maka kuga kita mempergunakan waktu silit ibas persikap penta. Maka kata wari pe Tuhan la jadi persoalan man banta sebab dai pe isenakan bas pengogenta maka na kerehena desken penangko sila yang ngata kata wari ya. Jadi kerehen Tuhan pe maba kemalaman ate keriahan ukur man banta. Mungkin lit penungkunan man banta, engkai maka senakan kerehan Tuhan. Lengakin ia pernah reh? Enggo. Tupung doni enda ijadikan, enda arkiteken Tuhan reh. Tuhan hadir di tengah-tengah tinepana. Ibas perjalanan geluh tapi genduari, Tuhan tetap reh nemani kita. Tuhan tetap sekawal ta, ia sing keloko kegeluhan ta. Maka nalabo li sada sisi pe kegeluhan tenda la itemani di bata. Tapi perlu si ingat, maka kerehan Tuhan si pedua kalikan. Ngajari kita, gelah namin kita tetap ngidah, kuga belinna keleng ate Tuhan, ia reh jadi hakim, guna ngadili, kerina kita singgeluh bagepe singgo mate. Adisinan kubas kitab Mazmur bindu 24. Kuga Daud
Mencidahkan kehamatan naman di bata. Sebab sitah makana Daud enda be pernah ngelepak, pernah ngeerban kesalahan. Tapi si luar biasa ibas kegeluhan na. Ia dilaus perang entah kujagi ya ia laus. La pernah ia lupa tading baba tabut perjanjian. Labo ku pernah tading kena tabut perjanjian. Kujapa pe ia laus ibabana apalagi laus perang. Sebab menurut ia kehadiran di bata penting. Bicara kugapa pe persika penna adina hadir di bata pasti iberikan di bata kemenangan manban. Alu bagai dage ngatakan sa peristiwa penulisan kitab Mazmur 24 enda nurikan karena kuga Daud mulih ibas peperangan nari menang ia. Makana ibabana metabut perjanjian nari ndai ibas rumah Obed Edom nari ibabana ku Jerusalem. Makana tabut perjanjian si lambang kehadiran di bata ibas kala Israel enda ibaba tentu maba keriahan. Sebab sangat kala Israel, beruntung kala Israel menang ia arkiteken di bata si mereken saman ban. Laboban kehebatan Daud. Daud pe ia kuinangi. Bicara kugapa pe ia hebatna memiliki strategi perang. Adilakin di bata si masu-masu, labo banci ia jadi pemenang. Maka tupung ibaba tabut perjanjian dai pintun krina ngo isikapkan ibas kadan talang. Maka si erjaga-jaga ije ngo ersikap. Maka na tupung tabut perjanjian ibaba janah Daud pe bengket kubas rumah pertoton i Jerusalem tuhu-tuhu maba keriahan. Sebab nina Daud makana kemenangan labo arkiteken ia. Tapi arkiteken di bata si berikan keberuntungan. Maka bicara kugapa pe kita beluhna, kugapa pe kita sangat naninta, tapi dilaki diberikan di bata keberuntungan man banta, ibas kesanga pene, la kekal. Jadi bas minggu Advenenda, ibabai kita, iaju kita, gelah tetap geluh ibas pengarapan kemenangan. Ngeluh kita la ibas kebiaran. Ngeluh kita la ibas arwate. Dingin pe la kita biar. Dingin labur-labur lih kini tekenta ibas dalani kegeluhan enda. Sebab raja kemuliaan enda si isenakan ibas pengogenta bagai PT Manta tersikaplah bengket meraja mulia. Raja mulia enda kerehena mengubah suasana, mengubah keadaan. Adi suasana ceda ate banci iubahna jadi keriahan ukur. Sakit pinakit iubahna jadi kejuah-juah. Kendelen ate iubah kena jadi keriahan ukur. Makana adi tentuna bengket raja mulia adinda yang sempat kita kote lanai di semangat ta turah kebiarenta dikune reh raja si mulia si maba kemenangan ras keselamatan tentu pange kita jurga takalta tentu meriah ukurta bagai pebanci kita tawa dingin cirempe ngenen kuga belinna kelengate Tuhan sinampati kita. Maka raja kemuliaan enda masih inubuatkan ibas kitab Mazmur 24 enda si ibaba ibas gelar Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan jadi juru selamat si memberikan kemenangan man banta. Makana mari kita ersikap ibas minggu Advenenda bengketlah raja mulia kubas pusuhta. Maka kerina suasana pusuhta silit ibas ndele ate ceda ate kegulutan bagai pe arwate entah pe sakit pinakit te kita arkiteken di bata jadi penggurunta ia jadi rajanta arkiteken bersikap kita ngalo-ngalo ia malam mateta sebab ia kap penampatta raja mulia ia lo-alo aludem keriahan ukur sebab ise pelabo ngasuk mengubah suasana pusuhta ibas erbagai-bagai perbeben siakatan Tuhan ngenca.
Maka Raja Daud pe mengagungkan, memuliakan, pehaga kekuasaan ras kemegahan kuasa di bata sebab imanina adilabu kin ras di bata labo banci kai pe ia lo kena keriahan si tuhu-tuhu na ibas di bata nari. Sebab adi keriahan doni enda sesaat, kemalaman ate si bas doni enda sesaat kentisi ngencang landekah. Tapi si rehna ibas di bata nari maba kejua-juahan ras kemalaman ate man banta. Maka bagi sekala budak dai isenakan ibas kitab Lukas dai, bagailah minpe persikapan ta katawari pe ibas ngalo-ngalo kerehen Tuhan ta Yesus Kristus. Bengketlah Raja Mulia ibas pusuhta, maka tedah hati tarusur ercakap-cakap man Tuhan ibas pertoton. Tedah hati tarusur ngorati kata di bata ibas pustaka si badia. Tedah ka ateta gunandalan kensa. Ciga ka ateta nandagi si jahat. Persikapan ta ibas minggu at penenda. Adi selamenda meriah siaka perban kejahatan. Cigalah ateta. Si tadingkenlah sebab engkai adi si melket labo banci mabay kita kubas kemalaman hati. Adi banci pe andingken entah pe ibaratkan. Adi si melket erbahan cang getsu. Adi simbawe tentu erbahan cala kita tenang. Malah bokap do terpisarkan babah ras igu. Labo banci ipesirkan ay maka nadi melket rusur belas-belas ta umpamana. Kita pela tenang. Lah siakap tabah tuduh. Adi kita ras Tuhan. Tapi adilah kita ras Tuhan. Meriah marusur siakap. Belaskan cakap caram. Jadi ibas minggu at penenda. Mepe si pekena ras-ras. Gelah namin perukuran tapi tetap ipelimbarui Tuhan. Pengeranan tapi ipelimbarui Tuhan sebab engkai Raja Mulia go bengket kubas pusuhta. Senina-senina ras turang sini ikelengi Tuhan. Ading go bengket Raja Mulia kubas pusuhta. Tersuruh pe ukurta kai si banci silakokan ibas minggu at penenda. Program gerejanta ibas minggu at pensi pemena enda. Kerina kalak si sakit menahun bagai pesi idilo di bata ibas tahun enda keluarga silit tengah tadi enda si bereken kunjungan pelayanan alum bereken bingkisen ras undangan gelaban si ikut nate. Makana man bandu panitia pe puji Tuhan sebab kalau ngenca kesanga penta bagi ogenta minggu si lewat maka kai si ibahan duman seninangku si musilna mo perbahanan duman bangku. Mari kerina kita ikut muat bagin. Kai si banci silakokan guna nampati senina turangta ibas minggu at penenda. Adi selamai dalit buat tenta mandirinta ngenca genduari mari si pekena-kena guna banci kita nampati man kalak siniban. Maka panitia Natal ya apresiasi kami kai si ilako kendu. Tetaplah semangat sebab suai si inggo irencanakan tanggal 1 tanggal 5 kunjungan pelayanan man si sakit bagepe si idilo dibata ibas tahun 2020 sebabna adi Natal ninta mon persiapan ta luar biasa meriah. Tapi li teman ta singgo dekah sakit-sakit menahun orang tuanta lanai sidahi mungkin pelanai pernah ibagi kena denden gereja si ibabai perpulungan. Enda kama kesempatan ta nehken denden pujin maka na ibas persikapan tenda ulah kita mekarus. Sisikapkan waktu ta kerina kita si pulung enda si ikut bas kebakti nenda kai dagi si banci silakokan guna si persembahkan man Tuhan ibas minggu at penenda. Si pemengketlah Raja Mulia kubas pusuhta. Maka dan terdilo ukurta enda kap lengaku bana teta mari silakokan. Enda kap siman pekenana teta mari raduras kita pekenasa. Sebab engkai tupuk idapeti Tuhan kita ersikap-sikap
malam kalatena meriah kalukurna, tentu rulih ma kita ibas kai siakap Tuhan payo guna sialoka. Sebab siteh makana keselamatan pemere di bata siseh kal belinna singgoseh kena man banta krina. Selamat minggu Advent man banta krina. Salami dage anak ta, entah pe perbulangan, entah dehara, entah orang tua, entah kade-kadeta, siras kita ikut kebaktin baspa saenda. Katakan man bana, selamat minggu Advent. Mari randuras kita ersikap guna ngalo-ngalo Raja Mulia. La ngalo-ngalo sangensa, tapi berikanlah ia bengket kubas pusukta. Gelahna irajaina pengerananta, irajaina perukurenta, irajaina lagu langkahta. Tuhan si masu-masu kita krina, terpuji gelar Tuhan, ketuahan kita ibas megiken kata di bata. Amin. Mari ras kita ersada ibas pertoton, ertoto kita. Pasu-pasundulah o Tuhan kata singgo idengkehken kami. Ajar rindu kami ibas persikapan kami. Dikunelit persikapan kami lengah iakap dupayo. Sampati kami Tuhan, gelah min persikapan kami, persikapan singena atendu. Bengketlah kam kubas pusuh kami o Raja Mulia. Gelah nabanci ialukan kami, keselamatan siruhna idur kam nari. Terpuji kam o Tuhan, rasa lalap, rasa lalap. Amin. Senina rasturang sini kelengi Tuhan, raduken krina kalak Kristen ibas krina ingan ras paksa. Mari ras-ras kita krina, belaskan pengakun kini tekenta, ninta dage ras-ras. Aku te man di bata bapa, sila resibar kuasana. Sinepa langit ras doni. Aku te man Yesus Kristus, anakna si tonggal Tuhanta. Si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si nguda-nguda nari. Si so keliamen tergelar si Maria. Si ngenanami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Ipakuken ku kayu persilang. Mate, jenari ikuburken. Nusur kudoni kematen. Peteluariken ngokeke ibas si mate nari. Nangkih ku surga. Perkundulna arah kemuhen di bata bapa sila ersibar kuasana. Jenari rehme ia pagi. Ngeranaken singgeluh rasi ngomate. Aku te man kesah si badia, janahlit sada gereja si badia. Persadang kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Senina rasturang si ikalengi Tuhan, sepaksana kita ngendesken persembahan pengatakan bujur taman Tuhan. Kata di bata si jadi palas ibas kita nehken persembahan pengatakan bujurta. Pujilah gelar Tuhan si mulia. Babalah persembahan. Jenari ngadaplah manbana kubas rumah pertotonna. Sebab Tuhan cidahkan bana alu kemuliaan. Erjimpuhlah kita i adep-adepenna. Tupung kita ngendesken persembahan pengatakan bujur taman Tuhan. Mari ras kita rende ibas kitab Dendenta nomor 445 ayat si pemenang.
Senina ras turang si ikalengi Tuhan, mari ras-ras kita arsada ibas pertoton ertoto kita. Aluken kam dengan pasu-pasundulah o Tuhan, persembahan pengatakan bujur sini persembahkan kami. O Bapa, mindo kami perkua atendu, gelai pasu-pasundu kerina kegeluhan serayandu, bagai pengawan ni perpulungandu ijapa peringan. Ibas berbagai-bagai situasi kegeluhan na, Tuhan sinampati, Tuhan simpegegehi dengan mereka serpang pula, dengan pe singa pulisa. Dengan pe Tuhan ertoto kami man bandu, telah kam si masu-masu, kerina kami anak-anak du, khususna GBKP si sangana erceda ate, erkite-kiteken kemahandu, pendeta Lestari Beru Sembiring, boleben ngadap kukam, dengan pe kekelengan kami, pendeta Mart Erklina Beru Tarigan. Kam singapuli, naras ras anak-anak si itading kena, gelah banci pe anak lampas belin, dengan pe banci ka tutus Athena bas persekolahan na, dengan pe o Bapa kam sim pegegehi naras, gelah ngasuk pe mabai anak-anak kubas pengajaran kini teken. Keluarga besar na pe Tuhan kam sinampatisa dengan kam singapulisa. O Tuhan ertoto pe kami man bandu, man krina ngawani perpulungan du si sakit, sumu irumah bagi pe irumah sakit, lampas madan pinakitna. Si erceda ate pe Tuhan kap singapulisa. Dingin pe o Bapa pulihkan kam, kadan ekonomi ngawani perpulungan du, ibas erbagai-bagai situasi sini hadapina. Bagi pedame sejahtera Tuhan, tetap nyani kegeluhan perpulungan du. Persembahan janji iman, persepuluhan bagi pe persembahan tandaria ukur. Kerina persembahan sini persembahkan perpulungan du, guna numpak-numpak dahin gerejandu, kam si ersimulih man krina perpulungan du. Bagi pe anak-anak du si ulang tahun ketubuhan ras ulang tahun perjabun, simpar pasu-pasu Tuhan man bana. Pasu-pasundu Tuhan bangsa ras negara kami, ibas persiapan pemilihan pemimpin daerah, gelah terpilih singena atendu, dengan erkeleng ate nandangi rakyat, dengan pe mensejahterakan Indonesia, ibas wilayah-wilayah pelayananna. Bagi pe o Bapa Presiden kami pe sampatindu, rikut raskrina anak-anak du singgo ipercaya kendu, guna ngaturkan Indonesia, gelah naban si pe aman, sejahtera, makmur, dengan pe krina rakyat Indonesia, geluh ibas penampat, keleng ati Tuhan simbelin, seh maka naban si pe krina menjuah-juah. O Bapa si mada kuasa, pulahi kami ibas pandemi COVID enda, sampatindu kami Tuhan, lalit penampat kami siakatan kami. Man bandu iendeskan kami krina kegeluhan kami, pasu-pasundu kami krina Tuhan. Bagai pe panitia Natal, ibas persiapan-persiapan guna ngelaksanakan program kunjungan pelayanan kasih ibas minggu Advent, bagai pe perayaan Natal, Tuhan si masu-masusa, gelah sehat menjuah-juah dengan resada krina arihna. Reh kami Tuhan ngendeskan krina kegeluhan kami man bandu, Tuhan simreken kemalaman nate, simreken keriahan ukur, dengan pe kejuah-juahan man kami kerinana. Terpuji kam Tuhan rasa lalap, seh rasa lalap. Amin. Senina ras turang sini kelengi Tuhan, mari ras kita rende muji Tuhan, ibas kitab Dendenta nomor 463 ayat si pemena rasi peduakan. Kita
Mari ras kita ersada ibas pertoton bagi si ia jari Tuhan Yesus minta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu i pebadiamin, rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami salah kala empak kami. Ola min kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sabab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Turang rasenina, bengketlah kam kubas kegeluhan du si tep-tep wari. Gelah tetap kam ngasup alu tutus ngikutkan pendilo di bata. Alokenlah pasu-pasu, sirehna idur di bata nari. Perkuah ate Tuhan Yesus Kristus, kekelengen di bata Bapa, ras kerembaken kesah sibadia, ras kam krina gelah. Amin. Juah-juah man bandu krina ngawan perpulungan si kelengi Tuhan, kebaktin minggu advent si pemena enda, bukadung bas paksa enda, tapi kata di bata tetap geluh bas kegeluh bentang. Jumpa ka kita ibas minggu sire, mari tetap sijaga kesehatan ta, ras persadan taras Tuhan. Tetap semangat, Tuhan si masu-masu kita krina. Berjuah-juah.